Селем алейкум, урметлі серджілер, бу UA TV студияда Украина хаберлері. Бүгін февральның 22-сі жұмақшымы күні. Украина юқары радасы бу сессияда илкневбетті юқары қабаржылыққа қаршы махкеме аққындаки қанун лейхасыны бақажақ. Бұны юқары рада рейсі Андрей Паруби білдіре. Қайдеткені кебі қанун лейхасында Венеция комиссиясының тефселеріні әсапқа алмақ керек. Күн тәртібіне весіқа ұзлаштырыжы шураның отырышында базар әртісі күні көрсетілежек. Нас невеликий проміжок часу. Бу канунны кабул этмек үчүн вактымыз пек аз. Узаттырмага чаребиз жок. Чүнки биздин кабаржылыкка каршы системамыздын куручулугу акында ve халкара межбурияттерибиз, шу жумледен халкара пара фонду огунде олган межбурияттерибиз акында сөз кетем. Шунун үчүн иш бу канун лейхасы прерогатив маселелер арасындадыр. Умут этем ки бу афта илк адым атылыр ve биз бу маселени сессиянын күн тертибине кирсетербиз. Януковичның Девлет хайынлігі давасында имайының бірінші шатлары Киеве Киев велиетінде Украина телекөсізлік қызметінің сабық башы Шоголев тышқы ішлер назерлігінің сабық башы кажара Укра-Аэрору Хадимы Чертков олажақлар. Олар февраль 28 ве мартның бірінде сорғуға чекілежек. Бу Абалони район махкемесінің қарарыдыр. Умумен имайе 16 инсанны сорғуға чекежек ола. 5 инсан işgal etilgen Kırım'da yaşay. Da sekil şat Rusiyaga kaçkan sabık memurlardır. Onların arasında ex-baş Nazir Azarov, İçki işler nazirliginin sabık başı Zakharchenko, SBU sabık reberi Yakimenko. Yanukovich'nin advokatları onlarını dilpnameler ile mahkemege çağırmağa rica etti. Mahkemeciler Oznev betinde şatlarının gerçek adreslerini vermege talap etti. Так само у нас до цього часу немає жодних підтверджень. Шатларның бір қысымы Русия ве Қырымда яшағаны ақында ичбір таздықлап yok. Бұндан да ғайры имайы оларны насыл тарзда соруға чекежегіні де аңлатмаған. Оларның Киевге шат оларақ соруға келмесі үшін ичбір мания көрмейміз. Захист знає адреси свідків. Имайы сабық девлет мемурларының шатлары олған инсанларның адреслеріні білем. Амма оларға қаршы тақиқатның алып барылмасыны көз өгіне алып, олар яшав ерлеріні ашкар етмемек рижа еткен еді. Нормаль бір şeydir. Амма махкеме bu малуматны талап еткені үшін адреслеріні фаш етмемек сөз берсек де бұны yapmak zorundamız. Донбасста зидиетнің дипломатик жеттен ал этілмесі бойынша Украина мевамына арнавутлықта қол тута. Бұны Жұмхуриетінің тышқы ішлер назиры Дитмир Бушатти Киевде Украинден адашы елі көрішіві вақтында білдірді. Павло Климкин дегені кебі бірлешкен милетлер тәшкелиетінің барыштырыжы миссиясының Донбассның бұтын işgal етілген территорияларында ерлешмесі зидиетнің бұзлаттырылмасына yol бермес. Вона має розміщуватись на... Bütün işgal edilgen territoriya boyunca yerleştirilmesi lazım. Başta anda hafsızlıkını temin etmek, atışlarını, insanların ölümünü, humanitar ve iktisadi felaketini toxtatmak için. Ve ikinci basamakta indi silahsızlanuf olmalı. Barıştırıcı missiya kirsetilmesinin tek boyla mantığı Donbass'ın kaytarılmasına imkan yaratır. İşgal edilgen territoriyalarda ziddiyet buzlattırılmasına yol vermez ve Rusya tarafından ziddiyetinin her hangi dakikada kerilginleştirilmesine imkan kaldırmaz. Mevamımız pek açık. Ukrayna Donbassında ziddiyetinin diplomatik ve tınç usullar vasıtasının çözülmesine kol tutamız. Arnavutluk NATO azası ve Avrupa Birliğine aza namzeti olam. Ve bu vakıyalar sebebinden Rusya'ya kirsetilgen bütün sanksiyalarga koşulaydı. Biz Ukrayna toprak bütünlüğü ve müstakilligine kol tutuf boyunca öz mevamımızını tazdıklayımız. Бірлешкен милетлер тәшкілетінің барыштырыжы миссиясының Донбассның бұтын işgal етілген қысмына көрсетілмесіне Полонияда қол тута. Бұны БМТ тәлікесізлік шурасында мемлекетінің тышқы ішлер назирі Яцек Чепутович білдірді. Оның сөзлеріне көре, бұл Полония хавсызлығы ішінде пек мұйымдыр. Назир қайды еткені кебі Варшава Украинаның топрақ бүтінлігі ве суверенитетіне қол тута. Ве Русияның Донбасс женкеверлеріне қол tutmasını ve Kırım'nın işgalini halkara hukukunun bozuluğu olarak tanый.
Донецк ве Луганскның ишгал етілген районларына Русияның қарарнен 200 арби келіп чыққан. Олар ротация бойынша қызметі сонуна әткенлерінің ерлеріні алacak. Бұны АТО штабы білдіре. Украина istihbaratының малюматына көре бұлар тәжавузжы мемлекетінің даими арби бөліклерінің векеллерідір. Олар Донецк вилайеті Мануйловка районында Восточный полигонында ерлешкен. Авропа шурасы Украинада келечек 4 сене içinde yapılacak ислатларға 30 миллион евро айрacak. Назерлер комитеті 2018-21 сенелері için hareket planını tasdiqladı. Bunu Avropa şurası yanındaki Ukrayna'nın daimi temsilciliği bildiren. Vesikaga göre maliyevi yardım mahkeme sisteması kanun koruyucu organlarının islatını decentralizatsiya ve kabarcılık ile kureşke ayrılacak. Yani planının maksadı Ukrayna ve Avropa Birliği arasında asosiasiya anlaşmasının yerine getirilmesini imkan yaratmaktan ibaret. Maliyevi yardımga İsveçre, Norveç, Danimarka, İsveçre, Finland, İrlandiya, Çekiya, Litvanya, Macaristan ve Liechtenstein koşulgan. Rusya köрлингистлері Александр Крушельницкий ve Анастасия Брызгалова Олимпик tunç medallerini geri kaytaracak. Olar bir taraf bayrağının altında birlikte çıkışta bulunup Rusya köрлингінің tarihinde ilk Olimpik galipleri olgan edi. Fakat doping teşkilovandan son Krushelnicki'nin kanında yasaklangan. Мельдоний tapılgan еді, sportçu bozuluvunu kabul etti. Onun ile birlikte Anastasiya Brызгалова da mükafatsız kaldı. Onların tunç medalleri 4. yerini kangan Norveç sportçularına geçecek. Kanada'nın Ontario vilayetinde suv basıvı neticesinde 5 insan belgesiz gayip olgan. Onlar mesken ev suv astında kalgan. Brantford şehrinde fevkalade vaziyet ilan etilgen. Yerli hakimiyet 5.000 sakin için tahliye ameliyatını ilan etti. Suv basıvının sebebi havanın birden isinmesinden son başlangan buz akımıdır. Bir kunde Grand River ozeanında suv seviyesi daha 1 metrge ko'tarilgan. Ukrain qisqa metr festivali 23 daqiqali 8 filmni birlashtirdi. Ish bu qisqa filmlarning asas qismi xalqaro ve Ukrain kinofestivallarida endi ishtirok etgan edi. Ularning arasında Cannes shahrida kechirilgan Short Film Corner festivali şimdi ular keng publikaga taqdim etilgan. Tashkilotchilarning aytgani kabi asas maqsad qisqa film janrini rag'batlashtirmak ve yangi rejissyorlarning adlarini açmak. Festival filmleri Bulgaristan, Polonya, İspanya, Meksika, Janubiy Afrika ve diğer memleketlerde gösterilecek. Самое главное требование, которое было... Filmlerge olgan esas talaplarımız keyfiyet, tekniki keyfiyet, mana ve aktuallik. Yaş, tecrübeli rejissörler var. Ama adet üzere işleri debüt değil ve Kenya'da seyirci duygularının bütün spektrini anlasın dep janrlarının çeşitliğine dikkat ayırgan edik. Drama, animasiya, komediya, burlesk. Nаш film komediya. Filmimiz istizazlı komediyadır. İnsanların kendi kendilerine sınırlaf uydurganı ve bundan azap çekken hakkında. Bunu istizalı şekilde mizah ile kulmege tırışkan edik. Filmnin kronometrajı 4 dakika 37 saniye. Onu bir günde çıkardık ve montajını tahminen 1 ay içinde ettik. Hurmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Daha çok haberlerini sizler saytımızda görebilirsiniz. UATV ile olunuz, sağlıkla kalınız, görüşkence.